kureba ishingiye ku nkuru yabayeho. Mike Tyson, Lidoi Kungu. 前非洲代表处共有3个人，由于南北方战火不断，他们没能做成一。ndagira ngo mva amagambo dutangiranye. 上司先后辞职。ati icyo gihe barakwereka amajyaruguru n'amajyepfo y'igihugu twari tugiye muri Afurika ntabwo byari banye neza. atari ko hari umukobwa noneho hari waje kuba yabasha ibintu kubisubiza ku murongo. intambara iza kurangira mu ntangiriro z'umwaka uburyo tutateganyaga. ati intambara ikirangira nibwo rero icyo gihugu twari tugiye muri Afurika cyari gitangiye kugira iterambere. turavuga tuti nka kampani zacu z'ubucuruzi nk'abashinwa reka twerekane ko twamanukayo tukaba twateza imbere ibintu byerekeranye n'itumanaho. nyuma ngiye kurambirwa gukora mu bintu bya IT naje kuvuga ati reka manuke njyewe ngiye kwikorera kuri tele none ibintu byo kwamamaza kampani y'itumanaho nakoreraga. niyo uri kutubwira n'abashinwa bari binjiye mu gihugu hari ababanyuzeho. dore bya bishinwa by'ibicuruzi China salesman babonye umushinwa w'umucuruzi ari kwifarazo bari mu modoka. ni igihugu ngo cyari kirangije intambara kiri mu iterambere bw'amajyepfo n'amajyaruguru byari bimaze gusa nk'aho intambara ihagaze. noneho biriya bihugu byo hanze rero bibonye musa nk'igihugu cyanyu gifite amahoro nta kuntu cyagutwa kuza kuhashora imari. ntimubazi abashaka ahantu hari amahoro bega nk'ino bazi bahashora yabo tuyakenyerereho. hey! kuri abantu basigaye babona ahantu hataramurwa ati ubuninjya gutembera imodoka ikaba yakora n'impanuka wafata amafaranga nkicara mu rugo nkareba filime za Rocky tuvera tugaruka yakora ino hari uhari arabanza asuzuma inzoga Steven Seagal ikanyanga ni super munyereka intwaro noneho bamwereka n'intwaro nyuma yo kubona kumuha inzoga. Steven Seagal azanira intwaro umusasu namuzanye ni icyamamare umusa Shukrani yaha bamaze gukorana business turacyari muri ka kabari. kumbe muri ako kabari hafu hari abandi bahari. Susanna I have a spare car you can use. hari amfite imodoka yindi ntajya nkoresha wajya ukoresha. Thank you, Michael. urakoze Michael. kubwe twa Susanna There are certain lines we'd better not cross. ariko hari imirongo ngiye nayo tutagomba kurenga hari imbibi. ibyo wari unyemereye by'imodoka ndabyanze. izi ngo hari impamvu umukobwa yanze iyo modoka sinkaba abandi batavuga ko kusura yimaye nanjye none icyo uzamburana. umugabo ati imodoka yisubirane. ako nini 怎么不跟公司说一下把这卫星电话给 kuki kampani yacu itarafungura imirongo ya satellite? 标了，可以合作。 ntabwo kampani yafungura imirongo ya satellite tutaratsinda isoko ryatuzanye gutsindira. 那必备品，偶尔可以解个闷。 aka ngaka niko wakoresha bamuye akaradiyo gato. uyu mushinwa ngo yaje gutsindira isoko yaje mu cyamunara arebe ko sosiyete ajagaririye itumanaho kumva urugero MTN ukumva Tigo ukumva Airtel nubwo mbamamaje mbakirinye batarayama neza. rero nkuko wumvise iyo mirongo y'itumanaho cyangwa se yayo masosiyete y'itumanaho abantu baje bagariye sosiyete y'itumanaho muri kino gihugu cyo muri Afurika cyari gitangiye gusa nk'ikigira umutekano bareba ko bakwigarurira isoko ryaho muri ka kabari. wa mugabo twabonyije gucuruza imbunda na kanyanga ya Jean Kirisi hakunino. My friend Mr. Carlos. Nshuti yanjye Carlos Asayidi we Asayidi n'uyu musaza ako kanya ruinjiye kaba. I found about the Zulu kingdom from the largest libraries in the world. nasomye muri library mu bitabo mbona ubwoko bwanyu ari kubwira witwa kaba. ubutaka bwanyu barabubatwaye bw'abakurambere banyu. Zulu warriors galloped across Africa. ati kandi abitwaga abameturu indwanyi za abameturu imyaka 2000 yahise mwari muriho rwose turabazi. Leaving a glorious page in history. muri icyo gitabo cy'amateka nabonye mwari indwanyizi wambaye cyane. sasa uyu mugabo yitwa Michael yaje hakuno muri Afurika ariko yabanje kwigereza umunyafurika uri hano Mike Tyson umunyigabo wabaye mu bintu bigerekeranye n'iteramakofi imidara afite ni myinshi afite amateka akomeye cyane amaze gusaza ariko aracyakubita mu nceri. Merci. urakoze. bafite igipesu hano cya pesu yabihenza henza yatangira gusoma amateka yerekeranye n'ubwoko bw'abakurambere be uburyo babayeho. People are not extinct. We're now spread all over. ubwo witangira kumbwira ngo ubwoko bwacu buri kugenda bucendera buri gushira turi impande zose hirya no hino ku isi. For sure I can recover our nation. But I need your help. ubwoko bwacu mbere kumbwira ngo buri gucendera ngiye nshobora kuba nagira gute nakongera igihugu cyacu cy'ubwoko bwacu ngongera nkacyubaka ahubwo ariko nkeneye ubufasha bwawe wamubufasha. 我在这儿坚持， hafi aho bari 不就是为了给公司争取订单吗？
hashize imyaka 2 turi kugerageza kureba ko rino soko twaritsindira 地不闻不问的欧美4大电讯商，这时候全来了。 ati gusa none ibihugu byumva ko bikomeye byumva ko ari byo byazana business yabo akaba ari ifata hano bari kuganira n'abashinwa baje bahagarariye company yitumanaho yabatumye gutsindira isoko kugira ngo societe yabo yemerwe muri iki gihugu 从来就没有看上 uyu 过。 mugore w'umushinwa utanga amasoko company y'inaha yacu company yacu ntago ajya yemera ntago ajya yifata nkaho turi seriye 他认为高科技啊是他们欧美的专利。 uyu mugore akeka ko tekinoloji yambaye iba mu bwonge iba muri biriya bihugu byo mu Burayi nanone ikongera ikaba muri Amerika ntago akeka ko n'abashinwa dufite tekinoloji yambaye no mu Faransa umva uwo mugore atari umuntu mwiza umugore utanga amasoko ngo yumva ko abashinwa badahambaye muri tekinoloji yumva ko tekinoloji yambaye ari mu Burayi no muri Amerika hari n'abantu n'ubu bagifite imico mibi bumva nako imyumvire mibi bumva ngo abantu barenze n'abazungu gutese kanya ruwinjiye Prince Mantulu, well, there is a dream. There is a future. umva ubwami bwanyu bwa meturu nako ubwoko bwanyu bwa meturu bwakomeza bukabaho ariko nanone nimba ufite inzozi izo nzozi zagira n'ahazaza uriya mugabo Michael sinzi icyo ari gusubira mugabo bita Kaba uyavayo Hey, Michael, how are you? bite Michael Good. kiza ko This Kaba. uyu turi kumwe ni Kaba On the house, gentlemen? izi nzoga ndazibaguriye I don't drink. je ntabwo nywa inzoga Michael Tyson All right. sawa Men of the Mantulu kingdom used to be warriors who could hold their drinks. umva abakurambere bawe barindwanyi ariko bo banywaga inzoga ni gute wakwanga kunywa akantu kandi kamara imbeho And the alcohol prohibition is forced on you by this country. I do not drink. je ntabwo nywa inzoga ariko mwimatirizo kirarakara kimeze nk'icyana The rule here is that umuntu muri kano kabari utanywa inzoga arapfa ni itegeko nimba utanywa inzoga barakwica can't live until you drink. Why? kubera iki He is worried that you will report him to authorities for selling. ati impamvu no mugabo ari kuguha inzoga kandi uziko muri kino gihugu barimo inzoga ntago zemewe mbega inzoga ni foroda hivi ikagira ibe byeri ibe suruduwiri ibe kanyanga zose leta ntago zemera aturiya mugabo nimba kugura inzoga ukanga kuyinywa arakeka kuri buze kujya kumurega kuri leta aravuga ati hari Babylon irajya kuneza leta ubwo yitangwe y'inzoga rero nutanywa inzoga barakwica kugira ngo utajya kubarega ni Steven Sega acuruza Frodina What, Tim? But I will stick to my faith. umva uriya mugabo humure ntabwo ndi bujye kumurega akacuruza inzoga muri iki gihugu ariko ukwizera kwanjye ndaza kukwizirikaho nimba nanywa inzoga ntabwo nywa inzoga ameze nka Rocky ni nk'uwambwira ngo nywa inzoga ntabwo nywa inzoga sibyo Chris we taturori we mugire sha mumuha inzoga yanga kunywa inzoga bajya gukamura mu kirahure bamuha nk'umukamuro bakamura mu kirahure baramuzanira nimba wanze inzoga And drink this. none nimba utanywa inzoga muno mutobe bamuzaniye inkari mu kinyarwanda cyiza wiki wo babwira ni indwanyi inda yumva umukamuro no Okay, I appreciate the offer, my friend, but the rules ndabashimira ibyo mwari mumaye not. ariko amategeko ni amategeko Michael Tyson ku mfunsi muramuzi woza ari uwa mbere ku isi mwitera amakofi yagasane ni inkuba ikubise umuntu barumirwa yagiramo ubwoba ndapfuye uwo wari gukubitira abasore nawe ni indwanyi Steven Sigo ntago ndamubona yakubiswe havayo indwanyi bagisi Michael Tyson ati impamvu no mugabo ari kuguha inzoga kandi uziko muri kino gihugu barimo inzoga ntago zemewe mbega inzoga ni foroda hivi ikagira ibe byeri ibe suruduwiri ibe kanyanga zose leta ntago zemera aturiya mugabo nimba kugura inzoga ukanga kuyinywa arakeka kuri buze kujya kumurega kuri leta aravuga ati hari Babylon irajya kuneza leta ubwo yitangwe y'inzoga rero nutanywa inzoga barakwica kugira ngo utajya kubarega ni Steven Sega acuruza Frodina What, Tim? But I will stick to my faith. umva uriya mugabo humure ntabwo ndi bujye kumurega akacuruza inzoga muri iki gihugu ariko ukwizera kwanjye ndaza kukwizirikaho nimba nanywa inzoga ntabwo nywa inzoga ameze nka Rocky ni nk'uwambwira ngo nywa inzoga ntabwo nywa inzoga sibyo Chris we taturori we mugire sha mumuha inzoga yanga kunywa inzoga bajya gukamura mu kirahure bamuha nk'umukamuro bakamura mu kirahure baramuzanira nimba wanze inzoga And drink this. none nimba utanywa inzoga muno mutobe bamuzaniye inkari mu kinyarwanda cyiza wiki wo babwira ni indwanyi inda yumva umukamuro no Okay, I appreciate the offer, my friend, but the rules ndabashimira ibyo mwari mumaye not. ariko amategeko ni amategeko Michael Tyson ku mfunsi muramuzi woza ari uwa mbere ku isi mwitera amakofi yagasane ni inkuba ikubise umuntu barumirwa yagiramo ubwoba ndapfuye uwo wari gukubitira abasore nawe ni indwanyi Steven Sigo ntago ndamubona yakubiswe havayo indwanyi
bashaka bagisi Michael Jackson bagisi Pulse punch umugabo gwana punch umugabo yateye kawo nyinshi mu mate nanone reka mfate pause mbabwire buri uko waba urwana kose tekinike yose waba ukoresha ku isi nta tekinike kubita kurusha box ni tekinike mu nce we yakura iki punch Tyson kubita umugabo ni igiti box umugabo yitapfa box ya dance kirahure ku mutwe ugiye kumutera yibyirangira ubwite bose n'indwanyi uje sindamona yakubiswe ninde Steven Sigo buretse uzumupira no bose n'indwanyi we tomanyira uyu w'imirwanire ye akoresha taekwondo Carlos Mbabarira uranyumva arabihorera n'abana bahaza ifiriti sheri mfasha gutya ndabona no mugabo akubita uyu mugabo ni indwanyi atari kuvuga ngo ni bimwe bya filime mu buzima busanzwe uyu mugabo arakubita mu nceri cyane cyane kuri tekinike nka za taekwondo judo ubi cyane za taichi ntuzibagirwe arashaje ariko arakubita mwabigorye mwe mwese musohoke hano nsigarane mbishyura yiki ariko uzikugira boss ngo umurinde akurusha ubusore ni nka za bodyguard zanjye bajya bazikubita n'ubundi bikarangira nirinze aturore vayo uyanywa akantu reka nywa akantu kuratayica gutera umwana box yarazibukira buretse canga gumi kure yizabuhora undarabangutse undi ni buhora ariko cyane nanone yihuse we tomanyira kivayo ngo iki aramuvuna iyo ni taekwondo kigabara gikubita Tyson yahuye na benshi garura gutya ingumize ntabwo zifata urushyirwa gutwe bana yizanye mu nce uretse rero urushyirwa gutwe uretse boxi hubuka boxi hano ihubuka cyakoze babakora ubwonko bari kunenga hasi turore bose n'abagabo bose n'indwanyi Michael Jackson kuri Steven Sigo tera iranga kiramutera buretse kiramwobikira zihuse cyane umunyeboxi umuntu ukina box kukubikira akaguhamya ziriya ngumi ntago wagarukuma umukamura zapfa kaba tugende box The fuck are you drink piss? No ugenda umuwo mukamura wa kigoryiwe Tyson To sign here. ugomba gusinya hano ko nayizanye ariko bakise umucuruzi w'umushinwa kugira bitakugora Hello. Director Omar. This is my new colleague Yan. Witwa Yan Jini ni mugenzi wanjye dukorana. Salam, Director Omar. Salama Director Omar. This special meeting to get your feedback on the bidding requirements. Sasa imushe kudusaba turaza kubyigaho tuzabasubiza. As long as your requests are reasonable. Cyane mu gihe ibyo muri kudusaba ari ibintu bisobanutse baje gusaba isoko. National practices. Turaza kuba twatanga isoko dukurikije amategeko mpuzamahanga. As you all know, CDMA and GSM are the two main standards nowadays. CDMA na GSM nibyo bikuri itumanaho cyane cyane ridafite insinga. According to the bidding rules, only CDMA standard is accepted. This is obviously ikigaragara mwe mushaka kwemerera CDMA yonyine kandi ntabwo ari byo natwe isoko turarishaka. Agari byo of all business principles. Niyo mpamvu akazi yo kari gukorwa n'abantu benshi ndabikunda cyane niho noneho ugakora neza atanga serivisi zenzi y'abandi ariyo mpamvu nyine mwicaye aha muri kone njya hisi. In the CDMA standard. With the rapid development of wireless telecom. Urabona iterambere ryihuse cyane ryerekeranye n'itumanaho aho nta nsinga zikoreshwa kuko akunda hamagara umuntu n'izi telefone zanyu ziri wireless. Is ruthless. Nta competition hari nta kintu cyabagera Suzanne. Are you determined to put DH Telecom at a disadvantage? Uragira ngo DH Telecom yinanize sibyo? You want to get rid of our relay tower receivers as ibyo twakoze byose urashaka kubiha abandi. Ubwo utanga amasoko yitwa Suzanne. Totally agree with Mrs. Susanna. Gendemeranya na Madame Suzanne. Sasa abantu basanga nkaho batsindiye isoko ariko waje abandi baje guhanganira iryo soko. Anna is the expert from ITU. Suzanne ni umwatari muri ITU. Latest the news.
10 days ago, ITU released a report predicting that 3G digital communications will take over. muri minsi twagaragaje 3G stands systeme ya 3G system combining the strengths of icyo CDMA. gihe twafashe duhuriza hamwe CDMI na GSM. Wireless communication will be upgraded into 4G, 5G. iyo 3G twavumbuye izagenda izamuka tuyapugradinga igere kuri 4G. ubu 4G yaraje filime iki gihe bayishingiye ku nkuru ya nyayo 3G ikiza. LK Telecom Group in Europe opened a 3 billion euro bid. LK Telecom ifungura business yakoresha za miliyari. As Susanna wants this bid to be in sync with the latest niyo mpamvu iri murikagurisha tujyemo cyangwa se gutsindirira isoko standard. twese tugomba gushingira kuri standard ya tekinoloji nshasha igezweho. The product stability and its completeness. ati ngiye cyo nshaka nukungaragariza akazi kanyu kose gasa nkaho karangiye bagiye mu cyamunara ariko kampani ebyiri za uri hano zisa nkaho zatangiye guterana amagambo bararwanira isoko nyine nituvuge ni societe ebyiri zitumanaho zihanganiye isoko. The standard of the bidding is 3G. Sasa standard ya nyayo y'isoko muri guhatanira ni kampani izajya iduha 3G nkuko muri kumva ngo 4G yaraje muri minsi na 5G ngiye niyo nkoresha nunise mbabeye. 行了，杨战，哈。 Yanjana uri umwatari Shinwa waje Shinwa umuhanga cyane mu byerekeranye na business burara ukuntu umuntu aganira agatanga igitekerezo mu byerekeranye n'ubucuruzi cyangwa yumvisha abantu ikintu cyo uburyo mugomba kukiguramo ukumva ko uwo muntu ari umucuruzi mwiza cyane ari impano yavukanye. 只剩下 MTM 一家公司了。 MTM ntabwo ari MTN mutaza kubyitiranya iyo sosiyete banganye yitwa MTM apana MTN ndabazi ariko nayo twayihagahitira tukayikina. How can you make a decision on this without consulting us first? utafata umwanzuro nk'utatugisha inama. Just playing along. nabikoze njyenyine. Boss, I can't make the decision. Son of a bitch. cyane nemerewe gufata umwanzuro. You just make a fool of us in there. uradusebejemo hariya. As you've noticed, you're no match for that Chinese guy. umva mwigira ubwo buriya mushinwa ntago azadutwara isoko. 公司的3G产品才刚定型，下个月才开生产线大量生产，下周就让我给你们发货。 umva ibyo bintu mushaka tuzabibohereza icyumweru gitaha. manager zawe 你们还是执行总部的决定吧，就这样。 umva kuri edikota baravuze ngo ibyo mukeneye bazabiboherereza icyumweru gitaha. 孙子，整天就知道在办公室里边要我。 abaginga gusa ba hariya batanga amategeko sasa abangaba bahise bahamagara ku cyicaro gikuru muri Beijing mu Bushinwa bababwira kugira ngo ririya soko baritsindire ibyo bakeneye barabwira tugomba kubiboherereza icyumweru gitaha baranamukupa. bimeze bite nakubwiza intangiriro zako bise China Salesman ndetse ni DAD kazanye Digital Artist Distribution ndetse na Rocky bagumye hano nabibereye ku kibuga bagiye gutsindira isoko. bwarakeye bari muri Afurika. sora vayo. 我昨晚通过总部的关系了解过了， nakira amakuru avuye kuri edikota 真的没有设备参与。 nta bikoresho hano dufite bihagije. sore nta bikoresho afite byo kuba yatsindira isoko kandi gutsindira isoko ugomba kuza ukamurika ibyo ushoboye. sasa umukobwa utanga isoko bisa nkaho yemerana na Mayiko kandi Mayiko nawe ari muri MTM. 我去找欧玛和苏珊娜，就说我是胡说八道。 reka rero njya kubwira bariya batanga isoko ko nababeshya ibikoresho nta bihari. 哪怕改成 CDMA， 我们也接受。 yaje kubabwira ko ibikoresho ku cyicaro bizaza bitinze ntabyo bapfa kubona. azababwira ati nubwo nababwiye ngo nzatanira isoko namwe ngiye kubyihorera narabeshya. urashakanye kwa Omar? yego. Gone south with the president. He won't be back for a few days. yatembereye mu majyepfo yajyanye na perezida azagaruka mu minsi mike. uyavayo. This guy is in over his head. uriya mushinwa arakabye cyane. Sat with him. wimurakarira yasanze bari kumugambanira baza umuntu muhanganiye isoko kuba ari kumwe n'utanga isoko basa nkaho banateretana. I'm not upset with him. njye ntabwo namurakarira uriya mushinwa. I just can't figure him out. ahubwo sindamusobanukirwa uriya mushinwa ni muntu nyabaki. tugaruke Geneve. 臭你那点。 haguruka ariko nawe umenye ibyo urimo. hakuno 太坏了，果然太坏了。 manager Zeng. 哎，你听我说， ndagira ngo unyumve. 我有办法让咱们公司的 3G 接。 connection ashaka gushyira hano ya 3G network yananiye. ibikoresho. 你再说一遍。 hari porogaramu nari maze iminsi ndi gukora. 只要我把这个程序给你，你能比？ nifashe iyo porogaramu. 至少提前1秒。但是你得把你那儿的 3G 设备给我弄一套。 yoherereza ibikoresho ngiye nkwereka ukuntu iyo porogaramu nayikoresha. umusore yahise yitabaza ubundi bufashe Geneve mu Busuwisi kuko abonye isoko yari agiye gutsindira bari kumuvuga nabi. yaraje kwemera avuga ati isoko ni muri gumane mbivuyemo. 老的 meze ute? just leave me alone. reka njyenyine. idea. igitekerezo cyiza reka nkureke.
yacuruza inzoga hano ntago zemewe. Umusore yaje kuri no abonye ko nta mpamvu yo kuva ku bintu rero soko agiye gukomeza ripiganirwe rya 3G. Yari hano Steven Seagal wicuruza forode y'inzoga mu bihugu by'Abarabu, hariya hamwe inzoga bayigufatana bakakurangiza. Umusore yaje kuryama hano cyategereje ibikoresho, kumbuka ryamyaho hari uri kumureba, bamushizeho ingenzi. Uwo bahanganiye isoko Michael yamushizeho cya Michael Tyson cyagarutse cyitwa Kabange, kiri kumucunga ibyo akora byose, systeme yose ari gukora kiri kumucunga. Nakubwiye isoko rihagaze za miliyari mu nshere, umuntu yanakurangiza da none se nkubeshye. Yes umwana yarishimye, bisa nkaho systeme yari gukora ijyanye n'itumano yo ku murongo wa 3G ya utanga ibintu byose ari amahoro. Bimeze biti hamagaye umwana wubatse porogaramu n'umuhanga, porogaramu yoherereje Geneve mu Busuwisi, barayemera. Telefone sore telefone yarasonye, porogaramu ye bayubashye banayishimye. Abo bahanganiye isoko baramwumva. Yanjan 测试结果非常棒，一共提高了 1.5亿。 wa musore rwose akazi kose wagakoze. 他们决定提升你当集团技术部的副总。 byabwo baraza kugira director wa technology naha 在欧洲分部当技术。 siba kohereza muri European technology。 略性放弃。放弃？我不同意。你换个电话给我打过来。 Mamagaza indi telefone. Iyi bari batangiye kuyikurura mu magaza indi telefone. Zakunino. Aza mu magaza indi telefone. Hari umuntu ari kutwumviriza. Sinzi neza. Ariko nari mbyiyumvishemo. Aya ni amabanga akomeye kampani turi kuvugana. Ntabwo tuba tugomba kuyakinira ngo tuyashyire hasi. Warambwiye ngo ntabwo wemera iki? Ndagumana unyohereza ibyo wanyemereye. Sindi bufe hano ntarabona ibyo wanyemereye. Iriya soko ararishaka. Kampani yabo yituma n'abari iyobora muri kino gihugu. The jammer you wanted, and best of all, it is absolutely untraceable. Good job. Umva ibi bintu nakoze rero iyi system nta muntu wabasha kuyikurura. Biragoye cyane nta wayikurura. Bara nabo bahanganiye isoko n'uyu mushinwa. Bose umunsi wo kujya gutsindira isoko urahari bagafungura amabaruwa bakavuga ati isoko n'uyu waritsindiye. Nkuko muri kano kanya nkubwira ariyo mpamvu ndi kukubwira twemerewe kuza gukwishyuza izi filime n'ibindi. Isoko rifite ni D8. Nabahaye urugero rwiza reka mbasobanurira neza mbaha n'ingero. Hakuri umusore bamuzaniye ibikoresho yari yatumye. Umusore atangira no kugenda bya bikoresho atangira gukora akazi kose ashinzwe. Porogaramu y'abazakoresha ya 3G ayishyira mu kazi kose abenshi niyo mugikoresha muri telefone zanyu. Tugiye ari ikiza muri Afrika. Agahugu yari igiye guheramo. Ibi nibishingiye ku nkuru yabayeho. Gusa abandi bantu bashakaga nabiryo soko ntago bari kuguhereza babona ugiye gutsindira isoko rya za miliyari nabo kandi barishaka gutese. Hano dukeneye ibindi bikoresho. Mwana yaje mu kazi. Genda gira ngira diro nyirangiza ibintu namaze kubicishamo. Sori yaje kunino. Hano arabari kumucunga barashaka kumenya umusore technology imeze ite buri hari abantu bacunga ngo barebe ibyo ukora. Ura nanjye uzikebo niyo ndi muri kano kazi. Hari abantu bari kuncunga bwa atari koroka bikorate. None ngiye ikirenzeho ndanabatumira nkabikorera imbere yabo bakagira ngo birangwiririye. Jo nkabisubiramo. None nababwira atari kumwe mwabisubiyemo nkareba nimba basi mwana bishobora. Wapi. Baraho. Muraho. Twegarekere hano. Ndahuze kura gatafari hano. DH bafite programu cyashya bakoze. They can beat MGM by 1 second in connection. Bashobora ko batsinda MGM mu isegonda rimwe. None kuki ushaka kunkoresha? Gira igiciro ushaka kugira ngo iyo programu nyibone. Consider it done. We bibare nkaho byashobotse. Barakwereka hakuri no. Whoever needs to initiate the real terrorist. Umuntu wese ushaka gukora kuri systeme will need my fingerprint. Azayakinira fingerprint yanjye igikumwe cyanjye kugira ngo abashe kuyaccessinga. Wa mugore Suzana utanga isoko yabanje kuzana n'umwana na w'umunara wabo babanze basa nkaho bawushyizeho ibyabo technology yabo kugira ngo muri byapiganwa buri umwe umunara waraza kuba yukora ibyo ashaka kugira ngo aze kumurika akazi yakora. Because everybody Uzimamvu DH ikura cyane buri munsi nuko buri umwe akora inshingano ze neza. Listen. Bagakora n'amasaha y'ikirenga. I would just focus on the bidding. Umva ngiye icyo ndi gutekereza ni isoko muzapiganirwa witangira kumbwira ibintu byinshi. Nta mugoro baha amasoko bari mu nzira bagenda.
baje ku munara wa kabiri nabo bawushyiraho systeme ya ya kampani yabo yitwa DH. None umunsi w'ipiganwa buri umwe azaba muri kakazi kose katorore umwana zano n'umunara wundi ni nk'aba batekinisiye ujye ubona burira iminara baranduwari ni benshi. Umwana yurira umunara abanza ashyireho network yaba yihuze ku buryo isoko ashaka kuritsindira uko byamera kose. Ni umucuruzi w'umushinwa. Bimeze bite? Aracyari roke nk'ibisanzwe ndetse ukamenya ko isi sasa wa mugore Suzana yaje hano ibi ni utanga amasoko ariko asa nkaho apinga system y'abashinwa ahubwo asa nkaho yemera bande ba MGM na MTM. Anasa guconnecta Suzana shiramo igikumwe cyawe ubwira ngo ashiramo igikumwe yataye icyombo. Suzana ari cyo yabonye avayo. Suzana baramubwira ngo azashyiramo igikumwe ntawe uhari. Sasa ukureba hasi yabonye Suzana yataye imodoka. Suzana giye Suzana can you hear me? Uranyumva? Uri hehe? Yumva induru y'umwana urira. Kumbe hano arakana muri Afurika kari kurira niho turi. Mama kure y'icyuma kana karangize muri Afurika ubundi ni gahunda yose. Mundeke wa mugore yaje gutabara Suzana. Arakana bashaka kwica n'abagore muri Afurika twigirira imigenzo ya danje. Umwana umutangamo igitambo ibigirwamana bi uriya mwana barashaka umutamba. Wa mwana wirira tugiye kugutambira ibigirwamana. Muri mucyo abagore mwe ni mico y'abandi. Tujya mu modoka batabara kana kabandi. Igitambo abagore barashaka kwitambira igitambo. Abazungu ngo barivanga mu muco wa Kinyafurika. Birana byo rero ibintu byabarugigana. Abagore barashaka kwitambira agatambo. Abagore cikanye umwana intwarira umwana umwana wacu arabakurikiye ku mafarasi. Kati ibumoso katurore yari kugenda parika nabi. Bamuparikisha nabi nawe baramukurikira. Bamukurikiye katurore barakurikiye umukobwa cona agashabica umwana. Iriya mico usanga abantu bagifite imyumvire ya kera ngo nitutamba umwana muto tukamwica muri buno butayu turimo imvura izagwa. Ibyo bintu rero umugore nk'umuntu ukibona ko abantu bagifite ubujiji yatabaye umwana. Amafarasi barakurikiye wapi gore barashaka kumurasa. Yarebye akana kameze nabi bari batangiye kukabaga katurore. Batwaye umukobwa wanje batwaye Boris. Kuki umwana mwamubabazaga umwice mwababazaga umwana ngabo zaje ntago nashaka komoza umwana. Sasa imbiyo yaparitse n'ahandi naho ari akavuro nyine muganga nyine muganga yaje kukagondera buzima ariko mugira ibigondera buzima byiza dore ibindi bihugu byo muri Afurika utagondera buzima. Umwana ari kuva amaraso. Wa musore baramucuritse mwavuga ati nagucurika baramucuritse ijoro guhera mu kumanywa mpaka bwije. Ladies, no worry. Ntugire ikibazo. It's an injury caused by an excision. Uyu mwana nyina bamukatisha kuma nyine kamukase. Bamukase yigo. Akiraho bamukurikiye barahagera. Kuri ka kagondera buzima. Waje kukana. Did you find? Did umeze neza? This here. Papa wawe ndi hano. Wash. Yeah. Wa musaza. Let the Chinese man go. If you have to punish someone, punish me. Umva uwo mushinwa mumureka agende nimba muhana umuntu muhane nje. She's okay. Don't make no harm. Umva umwana ameze neza nimuteza intambara. Put her on the phone. Wa mugore muri kumwe mushyire kuri telefone. Said. Nitwa Saidi Fedrusamani Shehe. Dufite amadini atandukanye n'imico itandukanye. Nubwo tujya tuvuguruzanya turagushimira ko watabaye uwo mwana wa mugore we. Mr. Yanjin. Uwo mushinwa yitwa Yanjin mumureka agende. He will be back tomorrow. Ameze neza ejo tuzamwohereza iwanyu. Ntugire ikibazo. Turagushimira ko watabaye. 活过来了，我这一回代表处就接到阿萨伊的电话，
namagaye Sayid arambwira ngo ninze ngutware, kumbe yari waje kumutwara mu gitondo. Suzana ameze ati? Ameze ati niwe mugore bari kumwe Suzana. Suzana yagiye mu rugo. Suzana yarahangayikishijwe nawe none ndumva ukangutse umariza uramuhangayikiye. Juba seri ariko. Ndacyari kwibuka ibyambayeho ninjoro, kumbe wa musore ninjoro. Ari kwibuka ibyamubaye, bamaze kumubohora bamuzanira igicuma cya kanyanga. Bari abayutane n'indwanyi bafite imbaraga zidasanzwe zo kunywa amayoga. Wumvishe izo mbaraga ariko? Ngiyo umuntu anywa inzoga nyinshi bifata nkaho uwo muntu afite ubudapfa, afite immortality ndetse n'uburakari. Iyo unyweye ikijage cyuzuye inzoga baragukunda cyane, nta nubwo baguhana niyo waba wakoze icyaha. Dore bakohereje n'impamba y'inzoga Asayid Sheikh. Iyo ni yanze gukunda bagupfunyikiye. Izo yarayanyweye nazo ziracyamurimo. Bamukubise urujerekani rw'inyanga, rw'inyati. Suzana yaje yakorino. Suzana nuzabukuri ipiganwa cyo gutanga isoko. Kuri bano yabonye amafoto y'uwa mushinwa. Baba mukurikirana n'amafoto. Don't worry, the police have been paid off. Umva nugira ikibazo polisi nabishyuye sawa. Aba polisi bishyura iki? Unethical. Ibyo DH uko ntago byemewe. Basic business principles. Batangiye kurenga ku mategeko ya business. They are standard guidelines. But it's not written. Data ntago zirabigaragaza. Matter what, you can't be seen to favor the Chinese. Sinzi impamvu abashinwa bashyigikiye, barabashinwa ntago bafite ubushobozi bwo kuba bakora akazi. Favoritism. When our national interest is at stake. Umva nta muntu numwe nshyigikiye mu igihugu cyacu kiri mu kangaratete. It's impossible to get the best products for the best price. Umva iyo nta competition ihari ntago twabasha kubona ibicuruzwa byiza ndetse na serivisi nziza. Ariko iyo uzi gukora ibintu n'undi abikora, uvuga ati ni nanga kumuha serivisi nziza n'igiciro cyiza arajya handi. Umusore yaje yakuri no yigurira amata y'ihene, amashunushunu. Azamwe ipiganwa ryabereye. Company imwe restaurant n'indi company restaurant bapiganwe. Bose barashaka kugira ngo isosiyete tuma nabo yabo abari izafatisha muri iki gihugu. Company eshanu z'akataraboneka zizwi mu byerekeranye n'itumanaho ziri hakunino. Ndetse dutegereje kureba company imwe yafatishamo igatsinda izazamura iterambere ry'itumanaho muri iki gihugu. Whoever wins here today, I want to thank you all. Uri butsinde uyu munsi reka mbe mushimiye mbikuye ku mutima. Of this country. Magara iki gihugu ndetse n'abantu b'iki gihugu. However, only 2 companies have been selected for the next and final phase. Muri batanu bari hano babiri bamaze guhitwamo batoranijwe. Final phase are mu bambere bahisemo harimo MTM Telecom, apana MTN, MTM. DH Telecom. Ndetse na DH Telecom. Izindi company zizinga inzira zitaye. Abahiswemo abatoranijwe ni MTM, ntago ari MTN. Cyanyite MTN nyine kugira nabo mubamenye. Mbazamure. Oya ni MTM. Nuko byenda kwitirana. To 192. Sasa muhindure frequency yanyu mushyira kuri megahertz. 886. Mwandi ku 8886 babwira imirongo bagomba gushyiraho kugira basuzume. Let's see what this China salesman. Reka turebe no mushinwa mucuruzi ni icyo dufitiye. Mushinwa ararakara. Uno mugora muca amazi shawe. Uyu mushinwa mucuruzi mwana ararakara. Mva rero shawa mugore we. Miss Susanna. Madame Susanna. Well, yes, I'm a... Winyita umucuruzi w'umushinwa. Why don't you call me Mystery? Yita izina ryanjye nitwa Yan Jian. I'm in front of you. Izina ryanjye rikwanditse imbere kuki utangiye kunyita umushinwa w'umucuruzi n'ukundo banura. We're at a global mobile telecom. Bano bazungu barugigana ariko wowe ukuntu bavangura bumva aribo barenze kandi shabanya kupfa bagira impu. Take this as a class for etiquette. Whoever wins the bidding wins respect. Umva ntago ari ukubarobanura njye icyo mvuga uri butsinde araba kwicyubahiro. None se urabizi neza ko tutari butsinde? I will make you come. Tangira unyita izina ryanjye guhera none ntongere kunyita umushinwa w'umucuruzi. Wiyame nundi munsi. Sawa tangira. Urabizi umuntu atangiye kwita ngo wa mushinwe w'umuntu uza kandi azina ryawe. Nawe ugiye umwita bura ngo wera ugigana yarakara. Niyo mpamvu uri umuntu ugomba kumwita izina rye. Mr. Elephant. Is your nose? Batangira gusuzuma itumanaho ryabo nimba rivuga neza. Gira shagira tugira. Barabakupira. Barabakupira itumanaho ryabo. Abatanga isoko ati si wumva ko imirongo yanyu iri minyatsi. Umva hano hafi hari umuntu twiciye systeme ndabyumvisha hari umuntu twinjiriye. Kumbe nabo bahanganye imirongo yanyu iri minyatsi. Kumbe uyu nguyu hari amafoto yabonye y'ahantu habaye guturika. Umwana azanahindura systeme. Arabibonye hano hari bahaduye bashaka kumusebya.
umwana abanza ajya mu nyandiko, ni umuhanga cyane, agomba kugaragaza ko barugigana atari bonyine bashoboye tekinoloji, n'abashinwa babyikorera. Suzana arareba, Suzana asa nk'ushyigikiye abazungu bene wabo. Umushinwa garo system, tugire twongere dusuzume bumve ko imirongo yacu ivuga neza. Mr. Elephant. Nyako Elephant. Is your nose itchy? Izuru ryawe rirahanaguye neza. Madame Cobra. Just sneezed. Nukore nitsamu. My dear. Ntugire ikibazo nshuti. Sasa mutishinga zira subtitles ziri hasi cyane. Yumve ku cyongereza bari kuvuga, kuko bari kuvuga icyongereza subtitle bigaba bisa nkaho bihabanye cyane mu gace. Ari imirongo barayisuzumye iravuga neza. Mrs. Susanna. Madame Susanna. In addition to the giving frequencies, we also have ubonye ko frequencies zacu niyo umuntu yashaka kuzivangira, twaba dufite ubundi butabazi polisi irinjira twigeze kumva bagambana bavuga ngo polisi yishyuwe. Who's Yan? Ninde yitwa Yan Jian? Akimara kugaragaza ko company yabikora neza. Warenze ku mategeko y'igihugu cyacu, tugusanganya inzoga wari wahishe muri iki gihugu, ntago banywa inzoga. Iyo ntago ari inzoga, ni amata y'ihene. Basuka babona ni kanyanga bamugambani. Mujyane sha. Nagatega umusore baramutwara. Yagambaniwe kubera za miliyoni ziri muri iri soko. Ku company isigaye ni imwe, ni MTM. Batarajya kureba barasaba polisi. Binjiye. Komando binjiye. Sasa. Jahasi. Barinjiye. Kirere. Go! Nona mugire sha. Sasa. Baraje bararasa. Usura jya munsi. Bano basirikare baturutse he? Banatafuta nini? Banataka nini? Katorore. Sasa. Mwana gendera munsi. Bandi binjira nabo barasa. Katorore. Sasu. Basirikare bavuye he? Uyobowe n'iki cyakaba. Kigoryiwe ku mutwe. Ushinwa parika muri Muveza ari hari yuhaparitse. Kumbe dore mu mujyi yabaye imyigaragambyo yabaye akavuyo bivuye kuki. Imyigaragambyo abantu gukubita abandi umujyi wose. Imyigaragambyo mu mujyi. Intambara y'abaturage birasa nkaho nta muntu wayihagarika. Uyu yari Andy Nelson bahera makuru muri kapitale. The new leader of the South, Vice President Toga, was killed. Umuyobozi wacu Perezida Tago yapfuye. Ndetse guverinoma ya Baroro niyo yamwishe. Tugomba guhorera amaraso ya Perezida urashwe, amaraso ku maraso. Ufite ibimenyetso. Funga umunwa wa kigoryiwe. Gumi. Amukurubana. Ati guverinoma yitwa Baroro niyo yishe Perezida w'amajyepfo yitwa Tago. Turore. Injizamo hano mu rwiherero. Baraziranye. Mr. Deschamps, news you got reliable? Toga flew back from Uganda in a helicopter. Toga yarari kujya muri Uganda n'indege. Toga died. Indege turikiye ku musozi wa Togo. A helicopter by Balor? None se Togo ntabwo yishwe na Balor. This is inevitable. This is your chance. Aya ni amahirwe yawe. Ubwo amajyepfo agiye kurwana n'amajyaruguru. Country. Ubwo kanya kugira ngo ubwoko bwawe bukusanye mwubake igihugu. Now, once the country's communication collapses, and no one none so majyepfo nabugana mu majyaruguru bakamenya ko nta numwe wahemukiye undi. Itumanaho tubanze turyice kugira ngo mu majyepfo no mu majyaruguru bataza kukominikana. It's okay. Itumanaho ngo baryice kugira ngo intambara ikomeze. Michael, you can't do this. Ibi ntabwo wabikora. You know how much money is at stake. Uzi amafaranga menshi ugiye kwangiza. Bavuga iki? Philip, you are too short-sighted. Philip, ureba hafi. Money can you make from time? Ari amafaranga yari kontra y'itumanaho ntabwo ari menshi. Has rich oil. Iki gihugu gifite amavuta menshi, zifite za peteroli nyinshi mu butaka. Are red of us exploiting them. Moreover, there is money to be made from arms. Ndetse intambara nikomeza muri iki gihugu, peteroli turayitwara neza ndetse ducuruze n'intwaro muri iki gihugu. Umvishe barugigana. Bafite ukuntu baza bagateza intambara mu bihugu byanyu bazi ko harimo peteroli. Esanse yanyu bakayitwara bakabagurisha n'imbunda kugira mu marane neza, kuko imbunda iwabo nta kazi kenshi ziba zikora, nta ntambara zikunze kuhaba. Ariko biriya bihugu nyine kandi nibo bafite inganda zicuruza imbunda cyane, urumva bakeneye ahantu bazigurisha, bagomba kuza guteranya. The identities
naje hano ntago naje nkukorera MTM gusa. Mfite ibindanga byinshi ndi kuri misiyo. Uyu mugabo Michael nagagenzwa na kamwe. MTM ntago ikeneye umukozi nkawe. Ndababwira abantu bose kuri umugambanyi. Sasu nagakorera kampani y'itumanaho gusa. Hari n'ibindi akeneye intambara muri iki gihugu. Kugira ngo arebe ko umwana yakwiyo ka radio kamwe gatonya ka Sonitec. Oya President Barol emergency call from the president. Ahamagawe byihutirwa na president wa Uganda ubwo ni Museveni. Kuko abuze contact y'indege yari igiye muri Uganda ya President Toga. Ibyo bibaye bavuga n'isaha. Yatangiye ko president amenye iyo ndege iguye hehe ngo president wa Uganda arahamagaye igitaraganya ubwo ni Museveni tayari kuko abakozi b'umuryango w'umujye bari hafi no batangiye kuza. Kaba 15 minutes all the sat phone in this country will ndagira ngo minota 50 itumanaho ryose muri kureho. This is new frequency. Only you no murongo mushasha turibuze gukoraniraho. I call you. Njye uri bugwamagare. Never call me. We ntumpamagare. Radio barayirasa. Mubona ariko bano barashaka gukora imirongo y'itumanaho kugira ngo mu majyepfo no mu majyaruguru badakominikana kugira ngo none intambara ibe. Buri abantu iyo bakominikanye bakaganira muravuga ati ntago ari twe twaturikije iyo ndege nabo bakavuga ati koko simwe intambara ntibe. Baje guturitsa imirongo y'itumanaho kugira ngo guverinoma y'amajyaruguru niyo mu majyepfo bidakominikanaho hatagira umuntu hunda makuru kugira ngo intambara ibe. Byose biri gukorwa na ba Rugigana bashaka kugira ngo intambara muri iyi ntambara irimo shabiba neza peteroli. Kumbe tugaruke mu majyepfo bimeze biti. Sirikare y'amajyepfo no bari tayari mwana twarashwe. Reka twereke icyubahiro umuyobozi wacu mushyashya. Tugomba no guhera urupfu rwa president wacu Toga pfuye kanyara abandi binjiye sasu wabwira ari inama y'itumanaho abinjiye ingabo za leta zirinjira byarangiye ingabo za leta azanye na Omar. This is Isam. Uyu ni Isam, the captain of president. Captain masirikare barinda president. Those of the south are in the middle of an emergency meeting. Abayobozi b'amajyepfo batangiye no gurira yitwa Yuseti. Tomorrow ejo saa 3 they will inform President Baller of their decision by telephone. Bategereje kuzavugana na president w'amajyaruguru kuri telefone. Icyo kiganiro kigomba kuri kodingwa kigaca ku mateleviziyo n'amaradiyo. Ariko imirongo yose bayikase. Now na satellite bune imirongo yaziri hasi. The president has ordered Isam and President haya kazu no mu captain wa Isam kugira ngo connection y'itumanaho bongere bayihuze. Ejo saa 3 azabashe kuvugana na president mu majyepfo kugira ngo batatakana intambara itaba. To hear the voices of the two leaders, Director Omar. Ati abaturage bakeneye kumva amajwi y'abayobozi babiri. Ati president mu majyepfo no mu majyaruguru bakeneye kuvugana ibiganiro byabo bigaca ku mateleviziyo kugira ngo abaturage barekeraho kwicana n'intambara. Bishe Filipo ni ngewe urokotse kumbe nicyo kigambanye. Isam. This is Balu. Uyu ni President Balol. Twasime ziti. Seriveri zose ziri hasi nyakubaho. Amakabure y'amatelefone yose mirongo yayiri hasi. Do everything you can to restore the network before 9 am. Umva mukora uko mushoboye ejo saa 3 z'igitondo mirongo yose zabiri humvugane na president mu majyepfo kugira ngo intambara ihagarare. Batavuganye abaturage ejo intambara izatangira. Barusanze ruri ku mapingu barwaka urufunguzo. Amagara inzobere zose zize hano. Uzi mirongo abanyabwenge bari hano nibo hatari mu byerekanye itumanaho. Abari budufashe mudufashe. Abatari budufashe mu kubaka imirongo y'itumanaho musoke hano. N'abafite icyo bafasha dore ngo barasohoka. Ebirihutirwa mushaka igisubizo. How many soldiers do you have? Mfite abasirikare bangahe? Shooting outside. Murekera kurasa hanze. Maybe there is another solution. Igisubizo kirahari mutire mujya kurasana n'abasirikare bari kurasa iminara barasani. Uyu ni umushinwa w'umucuruzi. None kuki yambaye imipingo? We could connect wireless with landline. Umva dushobora kuba twagarura tekinoloji yo kuba twakoresha wireless bagatumanaho nta minara ihari. Cyangwa iminara bafite ukuntu bagiye bayihuza mikenya pani minara myinshi. Kiza cyane. Ushinwa mu bafite igitekerezo we turagukuramo amapingu. Igitekerezo cya garura network ba president bombi bakavugana ejo cyahagarika intambara. Ushinwa zan. Tekinoloji yacu yose yapfuye. Kuri ibikoresho byabo byapfuye. Umugambanye ari hano yarifuza intambara yaratumwe
umwana acomeka ibyuma bakomeza abagore bari yari baramusuzugura bamwita ngo ni umushinwa w'umucuruzi kumbe ni umushinwa w'umuhanga ahubwo mu bya tekinoloji fasha gutya rata nkwereke perezida ari hano yatanze itegeko ejo saa 3 agomba kuvugana na perezida w'amajyepfo kureba ibikoresho byabo byapfuye babirashemo uzana ibindi sha bazana ibindi bazanye isasi ibikoresho bya ya kampani bari bahanganye yitwa MTM mbega ni nko kubona telefone wenda ya MTN harimo simukadi y'indi kampani ibintu nk'ibyo nyine barano batangiye gukoresha ibikoresho by'indi kampani bari bahanganye umva iminara yose iri ku mupaka w'amajyepfo muyirimburi mwana zano ni umuhanga cyane mu minota mike cyane telefone azishyiraho hatari ubu mwaganira nta kibazo zana hano wakikora ikiwe ahamagara perezida yumve nimba imirongo iri gucamo. Hello Fatima. Bite Fatima? Please inform the president that everything goes well here. Ndagira ngo ubwire perezida ko ibintu biri kugenda neza hano. Mirongo imeze neza mo. It's not getting to the south. Ati nahamagara mu gihugu ariko guhamagara amajyepfo ntibishoboka. Akenera guhamagara mu majyepfo. Turo mu majyepfo bategereje telefone. Let's just fight with them. General, it must be below for sure. Ibi ni perezida Baroro wabikoze tugomba guhorera tago wacu toganako. Aho mu majyepfo mu gihe perezida w'amajyaruguru tarabahamagara ngo ababwira ati singiweshe perezida wanyu ndarengana baramwataka intambara iraba. Niyo mpamvu bagomba kuba barestoringa iyi minara n'itumanaho bakaba babasha kuvugana. We are getting no signals from them. Nta sigino twabona. Might be damaged. Kuko ibyakira sinyari byarangiye biri hasi. I need someone go with me. Nyene muntu twajyana. Give it the receivers without her fingerprint ID. Ngo bakeneye n'uyu mugore ufite fingerprint. I'm happy to do what I can. Nanjye ndabakora uko nshoboye mfashe iki gihugu. I have to say anything. Whatever you did wrong, I will. Umva nitaye ku byaha wakoze ubwo ari wambaye amapingu ndagusabira imbabazi perezida. It was only milk in the. Cyena guza mata nta mbabazi nkeneye za perezida wanyu. Bambeshyiraga. I have only one request. Ahubwo perezida umunsabira iminara nimara kuyikora. I hope you would consider canceling. Gahunda yari hari. Putting it in a month. Muyigize inyuma yo gutsindira amasoko muyigira ukwezi nabonye ibindi bikoresho. According to today's test, ukurikije ibyagaragaye DH mufite amakosa mwitumanaho ryanyu. MTM yabatsinze mwipiganwa. Get the order even if you repair the telephone line. Nubwo imirongo wayisubizaho ntago turi ubaha isoko. It's still not finished, but you. Ipiganwa ryari tararangira kuki uhitamo batsinze wa mugore we. Unfair. Ibi ntago ari byo. How can DH compete with MTM? DH ubundi mwe narwo mwahangana na MTM muri inyuma cyane mwabashinwa. Ntabwo urashaka gufatira na perezida. Give DH another chance. Reka DH tuyihandi mahirwe umwe bari bahanganye. Problems at the tower myself. I don't need another. Nanjye ikibazo cy'iminara nakikemurira. If not, nanjye cyo gukira ni fingerprint ntabwo ubundi bumenyi ufite. The people need you right now. Suzanne na Yajin. More will die with. Abantu barabakeneye. Mufashanye mureke guhangana. And screams. Can you please put your differences aside? Aho kugira ngo mutongane mushyire ibyo mutandukaniwe n'agapinganwe kwanyu mugashyire ku ruhande. Muzapingane mwarangije gutabara abaturage. Abapakiye imodoka begereze ku minara nibagera ku minara batangire bakore akazi kose kugira ngo perezida w'amajyaruguru ahamagare perezida w'amajyepfo. Niba mara kuvugana imishyikirano igacamo intambara barayihagaritse. Naho ubundi mu majyi intambara imeze nabi. Abantu bari kwicana. Abaturage bameze nabi. Arababona bakavuye nka kariyo kabaye bagaprofitiramo. You lost the moral ground when you took advantage of the loopholes in the bidding regulation. Namugenge nakubonye urashaka gufatirana rya piganwa kuko ugiye gukora uno munara bita ufatirana kampani yanyu tuzayiha isoko. Being the person in charge and getting involved with the client. Who it is? Ariko wa mugore ubundi kuba ari umuntu utanga isoko ukagira naho uhurira naho ubayo uha ayo masoko ni imico mibi. Ubundi umuntu utanga isoko nta rukundo bagomba kugirana n'abantu ari isoko batarajya kurugera ngo barabateka gace bimeze bite. Soke vayo sasu udashakira ibintu bayikora babatega gace fire vayo hano wa mugore batakurasa turingara mutabara sasu arabadashaka iyo mina rikorwa ashaka intambara mu gihugu wa mugore barakurasa irindi ingabo nyinshi zaje ingabo za leta ni nyinshi zije kugira ngo zisane iyo minara zirebe ko zahagarika intambara.
abishyuwe n'abazungu nabo bashaka guteza intambara barahari. Sore muhindura no bayobowe na Kaba Sasu kureba ingabo za leta zije ni nyinshi. Umva haje ibindi bitwaro bya kirimbuzi n'abasirikare. Subira inyuma. Sasu ni menshi. Abasirikare barakubiswe basubira inyuma. India paritse. Captain, seems like you've been in the battle, sir. Do you know the enemy? Birasa nkaho wari mu rugamba bamuhanganye urabazi. Oya abo duhanganye ntago mbaza ariko twari tuje gusana no munara. Gatinze umunara wa mbere bawugezeho. Iminara yose igana mahe. Stay here and to protect this town. Twe tugiye gukomeza wewe gume hano urinze uyu munara batawangiza ikigaragara harabanze b'igihugu bashaka umunara wangirika. Gusa umugore yabonye umusore nta gitima kibera mubwira ati wirinde. Yangaga bano bashinwa gusa uyu mugore nta rundi rwanga mufitiye. Ni kumwe nyine umuntu aba yarishijemo ngo abashinwa tekinoloji yabo iraciriritse. Ati ibintu byabo ni ibishinwa. Hari byo na bulldog yishizemo kumva ko n'inkundo z'iyi minsi ari inshinwa. Abashinwa bari bakora ibintu bya karite ahubwo bagukorera ikintu kijyanye n'amafaranga ufite. Ufite amafaranga menshi bagukorera original ya mbere. Ikintu amafaranga make bagukorera guhanye n'agapirate kayo mafaranga. Umunara wa mbere turawukoze tugiye gukomeza gukora n'umunara wa kabiri. Bakomeje mu majyepfo. Sawa. Bana bakomeje imbere. Bagiye ku munara wa kabiri. Kumbe ku munara wa kabiri birabasaba kuza kunyura ku basirikare barinze hakoni no mu majyepfo. Abasirikare b'amajyepfo. Afande ari cyo numvisha. Abarinze amajyepfo. Abari kuri patrouille babona ibifaru byinjiye mu gihugu. Mane position izanye. Bakuru za launch. Fire! Bano bari kuzira bajya gusanasana iminara. Faru cyo bagiparika gutyo cyatanka. Basubira inyuma. Sasu basubira inyuma. Basubizwa inyuma. Kitaraganya. Muvemo. You know what you should know. Mwirasa. Do not fire without my command. Yes. Mwirasa narabaye itegeko. Mwirasa. Tarabaye itegeko. We are running out of time. Igihe kiri kudushirana. We won the battle. We will face them. Bano basirikare niyo twabica twahangana n'umusada basaba. Ntabwo twabakira. Perhaps. Ahari wenda. Do we have anything but dufite nk'ikimenyetso cy'umuryango w'abibumbye twatambuka. Buri abasirikare n'umuryango w'abibumbye nta muntu uje barasa. Cyangwa ibendera rya might be able to pass. Ibendera rya Croix Rouge. Buriya no mu rugamba hagati umuntu wambaye Croix Rouge ntaraswa. Ayo ni amategeko y'intambara twagiye dushyiraho hagana mu mwaka w'igihumbi 1990. Kumurya abasirikare n'umuryango w'abibumbye ntitubarasa. Ni urugamba rwa rukomeye. Ndetse n'abasirikare bambaye Croix Rouge. Beze imbere. Mureni bari ikimenyetso mwabona sha none simba beshye. Sori yaje yakora ino. Ni wa mushinwa. Harebe ko ari cyo yakora. Afite umutima w'akazi we n'umucuruzi abashinwa n'abacuruzi mu nsheri. Fite bino. Azi gukurira mu gihugu kirimo za miliyari z'abantu. Abantu bicwa n'inzara buri munsi. That can work. Numvira iryo darapo ryanyu ry'abashinwa ntacyo ryadufasha. Ari. Maybe. Captain! Map! Tubonye map ya hano hantu. Fata ibidarapo by'iwanyu wa mushinwa idarapo ryanyu ryadufasha iki? Uyabona basuzuguye igihugu cy'abashinwa. Avaye man, ubushinwa bwacu nzaburwanirira, nzabupfira. Sora vayo mize nk'umwiyahuza inzara yaramuriye yamukubitiye mu bushinwa. Ageze ku butaka bw'isezerano Afurika burana ubutaka bw'isezerano. Azan. Fata rya darapo rikargereke bahaduye ture nimba batamurasa. Zamura darapo barira satarari zamura subizayo. Twe dufite amadarapo yacu. Kejya ko bwaraje gufatira bimwe mu manika amadarapo birebire by'ibyuma. Akira mwana munagira hafi. Yashira idarapo hano. Vayo! Fata icyuma baramukira! Abura gato. Musore. Fatira rya darapo. Arashaka kugaragaza idarapo ry'abashinwa rebe nimba bano bantu bari ku mupaka bamwihorera gatambuka umupaka.
kubona n'ubundi baramenya ninde bahanganye. Fire! Kiza mu darapo. Barashe cya gifaru cyari kimukingirije. Kiriya yari yihisheho. Ubu none hameze nk'uwihishe muri kaburimbo. Hey! Idarapo risigara rihagaze. Sasa ukureba neza na afande abona idarapo ry'Ubushinwa. Yabonye idarapo ry'Ubushinwa. Mwirasa sha mwirasa dore ni babahungu bajye batwubakira imihanda. Mwirasa riga abashinwa buriya nta kibi abanyafrika nta kibazo tugirana n'abashinwa. Yizira baje muri business kwiyubakira imihanda nta bintu byindi bye bajya bivangamo cyane ngo babinjire mu buzima bababwira ibyo mukoroya ni business. Ariko barugigana nge ndabakemanga ku giti cyanjye nyine tu. None se nkubeshye umwana azamuye idarapo abanyafrika baravuga barani bamwe bubaka imihanda ntari biryabo mubareke. Captain zana pick up abashinwa twubatse izina ryiza muri Afrika mbatambutse. Abashinwa bafite izina ryiza muri Afrika n'ukuri ntari biryabo. Bari mwikuramo ingofero batamenye ko ari twe sha mukuramo ingofero bagire ngo turi abasirikare barinze bano bashinwa. Abashinwa ntari umunyafrika rero aravuga ati buriya baje kubaka imihanda ntari mubareke. Buriya leta yabatumye ngo bazane kaburimbo hakuri no ntari kuko yabonye ko cya gihugu yapingaga cy'abashinwa akanapinga ko tekinoloji biri hasi nka rugigana bari abazungu bafite ukuntu bapinga yabonye ko igihugu cyubatse izina ryiza muri Afrika. Simubazi neza rata. N'ubu ugiye Nyabugogo uhasanga bari kubaka imihanda ntaribi nta bindi byinshi basangamo. Bafashe imodoka umwana nabatambutse bapingaga idarapo ry'Ubushinwa batangira kwemera cya gihugu. Buri igihugu cyanyu cyubaka izina ku buryo ushobora kugera ahantu wazamura idarapo bakavuga ati nyamara bara ntari biryabo bakakureka kukigendera kuri rya zina igihugu cyawe cyubatse. Hari naho ugeraga bati kumbuye mu gihugu aturuka muri kiriya gihugu ingoni nyinshi cyane bakanakuziza icyo nta n'umutima mubi wari kugera nakubitana n'inyeshyamba yo inyeshyamba zimwe byabyigomeke. Ariko mwana gira mu bwoba barasa hejuru Umushinwa niya salama mwana muje kubaka imihanda ni kaburimbo tubazaniye. Umushinwa ni ubatambuye mwana ni kaburimbi tugiye kubashyiriramo. Mwana mushyiramo umuhanda w'umukara ni gapisi inyeshyamba zabateye pisi. Umushinwa buriya ntari birya bakomeje imbere ku munara wundi bazan telefone. Yes. Yego. Director Omar. We're heading to Director Omar munara wa kabiri turawurangije tugiye kuwa gatatu. Uyagiramo ubwoba uyu ni ushaka intambara nashaka imina ariko Umushinwa koza umunara ya Jian. Thank you. Mwana wakoze umusa wakoze batangiye kubona akazi ke byatangiye bamwita ngo ni umucuruzi. Buri abacuruzi rero baraho nyine abacuruzi nyine n'abacuruzi baba banabeshya rimwe na rimwe kugira barebe ko bacuruza ku buryo umubwira ati mani ko nguha 20,20 kuri inkweto tayara akahita kubeshya ngo zikayatana yirangwa